Mwendo Kimanzi ni mũrĩmi na mwendia wa biribiri ona gũtuĩka kwa ihinda rĩrĩ we na arĩmi angĩ kuma Mwingi ya irathĩro kaunti ya Kitui matirĩ na gwa gũtwara biribiri ciao amu kuma mũrimũ wa COVID-19 wathuthũka gũkũ bũrũri-inĩ matirĩ mahota kwendia magetha mao mabũrũri-inĩ ma Rũraya kũrĩa thoko nene ĩkoragwo. Pesa ni kama nitapoteza zaidi ya shilingi 500 kwa sababu kila Jumatatu nilikuwa napata shilingi 26. Alhamisi the same. Sasa nimekaa bila kupata pesa hata naanza kukonda. Hata ilikuwa tunaandika mpaka watu wengine wa kando. Watu wengine walikuwa wanakuja kuuliza kazi kwetu. Wale majirani zetu wote. Walikuwa hizi kwenda mbali mpaka Mwingi. Sasa sisi tulikuwa kama matajiri wao. Kwa hivyo sasa kwa vile bilibili sasa tuzi ndio naona sasa imekuwa hivyo. Hata wale majirani zetu pia wanalia. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba serikali kwa sababu tunasaidia mpaka watu wa nje na watu tu support kama kupitia kutupatia kama customers. Utavutia customers ili tuweze kuwa tunauza bila kuharibikia kwa chamba. Kwa ihinda rĩrĩ mena tani 144 cia biribiri na nĩ gũthũka irathũkĩra thito amu kuma mawatho macio magathĩkwo mweri wa gatatu mwaka ũyũ matikoretwo magĩtĩkĩrio kwendia biribiri mabũrũri-inĩ ma Germany, Ngeretha na Netherlands. Sijauza pilipili, siko kwa shamba na sina mimea ingine. Ile mimea ingine nimeondoa kabisa kwa sababu pilipili ilikuwa ikienda kwa wiki mara 2. Akiaria na arĩmi aya, gavana wa Kitui Charity Ngilu nĩongereire kuuga atĩ thirikari ya kaunti ya Kitui nĩĩkwambĩka mĩtaratara ya gũteithĩrĩria arĩmi kuona thoko gũkũ bũrũri-inĩ o nginyagia maũndũ macokete ũrĩa marĩ hau kabere. Utaona sasa tumeleta machines zile zitakuwa tukitengeneza tomato paste, tomato sauce huko Kitui tumeleta, na tuko na technical people ambayo wanatusaidia ambao wako na ujuzi wa kutengeneza hivi vitu. Kwa hivyo kwangu ni kujua na tutumie pesa ile tuko naye ya serikali ya kaunti tusaidie hawa. Kama hatubati tunang'oa tuingie kwa mambo mengine. Na hiyo itakuwa ni hasara kwa sababu wale wafanyakazi walikuwa wanafanya kwa mashamba yetu watakosa kazi. Biribiri ĩno ndune nĩ yendetwo mabũrũri-inĩ maya ma Rũraya kumana na ũrũrũ wayo. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Jenga wa Wambui.